Chocho kiko cha kuchandea kwithiwa ki cha kwaila ni na uthocha kwa ivinda yingi tukwatianie ngumanithie kila ki mathanguni maitoma umuthi ni na thangu ya The Standard na thangu ya The Daily Nation. Nyanitwa Betty Wamwani ananiambia na movu ala maithanguni ya The Standard. Movu ala manengetu wito thanguni na The Standard ni movu wako niti grave questions kana nitina wa kabuli kamwe kana tobuli kukwate kana kuya Nyamira County tuthikitwa andu miongo itatu makulyo mekumbilite serikali ya kaunti isu ya Nyamira vamwe na mivyela yusika na maundu ma kunengana bario kana obisi wa registrar wa kunengana bario permits na kuandikithia andu ala mamina ni utiwa ni thayo meweta kana indi kabulino kana ndo no manavike na uthika manathikwa bathukanu na meya ona kana indi bathingwa permits na nenga na kwikithia kana ndo ni mamina utiwa ni thayo serikali ya kaunti ya Nyamira iweta kana mananenga neta permit ya Mei 13 bala indi serikali nayo kuweta ni Mei 14 na itina wa kubukuwa kana itina watobuli tu kubukuwa Mei 33 kana Mei 33 ni ene theiwe tobulini tu tuminite na ubukuwa huko ni kili owiendeye ni mabala manengeto wito thanguni ya The Standard. Thanguni ya keli ya The Standard ni maboma konete utandithia na uthosia wa mauta bandhi ya Kenya balaindi makambuni kana oil marketers manengiwe notice kulecha mauta lama minite ku hold ni kwithiwa indi na unyivu wa mauta uende na ukusi wa bandhi ya Kenya miasendi kana minister wa mwaki na mauta Opiyo Wandayi yacha kana makampuni ama olite kana maisiite mauta ama kombeni mometelete mwei wa kana na wakatana bala thoa wa mauta kukwatiwa kwambatanikana mabiki na ukwata profit bingi na indi ukanyo yumwa kwa kana nimekwoso wa matambia maki miyo kethiwa maiviki ya ulecha mauta asu na kunyai cha kulakwi kutumiwa ni NMD kuyanana na data ile nenganiwe ni CS Wandayi muthenyani wayo asya kana 450 million liters kana lita milioni 415 niso siminite kuiwa matangini ma KPC kana Kenya Pipeline Company against kana ni mauta asu 450 million mo mayitewe makombini asu balaindi Kenya itumia lita 460 kana lita milioni 860 kwa mwei na mauta ala mayetu ni KPC ni 415 million bala Kenya itumia milioni ya 435 sia lita sia petro kwa mwei ikatumia lita milioni 300 sia diesel kwa mwei na ingi ikatumia lita 75 sia mauta muthemba wa mauta mata nisio indi Kenya itumia kwa mwei ikatumia milioni ya 435 kwa mwei sia petro ikatumia milioni 300 sia lita mauta ma diesel na lita 1,500 sia mauta muthemba wa mauta mata indi alama minite kuiya kana alama minite kusiya mauta makombeni mo meweta kana nimekoso wa matambia kethwa maile cha mauta kutumiwa ni NMD. Ithanguni iya kana ya The Standard ibo indi be mawala manengetwe woito thanguni ino maubo indi makonete iku kana Mei 33 kuthikwa thini wa kabuli ka wanda ka kanisa wa NCCK Cemetery kuya Kericho Town County ya Nyamira. Naseni mawisa ma polisi kana mo maina kwata notice kana maina tabwa kana be ni yendete kuthikwa makabulini asu na balaindi kwena na mia onekana kethi wa sibitali ni waiya me ya andu mbewa Mei 6 ni manenga na notice ni matumitha cia notice na kuweta kana andu ni ketha be mundu waiye ni wailito thiusiswa mochari ya sibitali usu na itina Mei 6 ketha be mundu una claim indi sibitali usu withiko withacha kana unengana
mwambo kana wenenga na ukulio kotini wa kudispose miyesu na itina wa kunengwa permission ya kudispose ine ni wama dispose ya miasendi kana padhingwa notice ya nenga ni wengwe notice ya ndo kunengwa kudhusisi ya me ya endwa mo hospitali ni kana mocha risu ya Nyamira bali pia wetwa miyesu ya dhikiwe uwathoka nuna meya ukana pengwa burial permit siya nenga na pengwa notice ya nenga na mewetwa kana indi ngali ile inatumika kukua miyesu na kutoa makaburini ya suni ngali ya serikali hospitali usu ya kana indi unanenga ni kana mi 13 niyo mesi manenga niye ikadhikwe makaburini yasu wala itina waindi kubukuwa mi 33 yethi wabu ivo mi 25 iasiana nini kana mi miongole na 5 ila ni asiana nini na mi kenda ni ya andu aima balende maweta sipo itilikango sia mi asiana nini sithi wengi ivikitwe makaburini yasu balende okunikili wende na kwekwa na balende kubukuwa kwa misi kuthelile metelede kwika post mortem ni mubala methangune ya kana kiuko ibenda ibutho tina kukusi wa mingi kubukuwa kuya shakahola bala mwisilo monene motabanya mwanganya Paul Mackenzie wende na usiwa mingi ya kwatikana kwa bizarro na ilengi ya kwatikana ite kware bikitu makuniane bala yuweto oino ingi yikitwe makuniane mubala methangune ya kana ya The Standard. Ithanguni iya katano ya The Standard maubo makonetio la wai minister serikali ni mbetu Rafael Tuju na aimo mbunge wa Rarienda kana MP wa Rarienda itina kwitha indi no kwithwa aibika Tuju to appear in court as DCI bid to search his home is denied kana Tuju no kwikwa kubika kotini itina maobisa makwika ukunikiliwa isalu kana DCI kubatwa ku search nomba yake ni Chief Magistrate Stella Atambo no batie maobisa ma DCA kwika ukunikala ku search nyumba yake tena kwitha kitina kuweto kana ananenganete maubo mauwongu kana nonati etwe kana ni abducted magistrate aiweta kana maubo asuma mana umete kula kwituju ni kana mwana ake ni woe unakuni report na kunengwa obia kana ithe wake nde kuonekana vala uimeweta kana indi Tuju tiwona nengana livoti suna kana ni mwana wake ni wa unanengania livoti suma weta kana ndena ibito ya kunengana false information ino kwikwati wa kubika kotini kusongia makule kauta kumana nake kwitha aikonanwa na wangangania maubala methangu ni indi ya katano ya The Standard ithangu ni athanthatu ya The Standard mauboma koneti olusani wa Ilovia ulokusi we mutandao ni wa e-citizen bala indi ni wo mutandao ulokwata mauthuko mimondhe ma serikali beweta kana indi audit kana ukunikiliwa na nyakana bilioni 9.4 ni siaete mutandao nusu wa e-citizen itina wa transaction kuoneka sinekiwe katikati wa bengi wa Equity na kampuni yokuitwa PesaFlow nibo indi CEO wa Equity ulani James Mwangi bamwe na mibengi ivo suwa PesaFlow kuendeka kubika mbewa nzama ya mbunge ila ikunikila mautumika na wangangania wa Ilovia kukulu makola kusungia makulu yuluwa transactions ila zikuandika sikitwe leina atoa isi kwa Ilovia su bilioni 9 mutandao nusu wa e-citizen weta kana 92.6 billion nisio auditor general na zikadhungu kuweta nisio sina kola nilokuma kula kuyene nthi kwisilanzia ila itailete 2.6 nisio ikola nitokuma kwe elnende billion ili katono thandato ikola nitokuma kula kwenende kwanza ile itailete balende wakwendeka mabike CEO wa Equity ukwendeka abike mbewanza maisu ya National Assembly Public Accounts Committee kusungia ni hata Ilovia kana ni hata maneki transaction isu na kuthi kambunini usu wa kembene kana private kwetwa PesaFlow na transaction isu nesi yake ni mobala methangoni athanthatu ya The Standard thangoni ya mwanzani maubo makonete otandithia ya nana ya kenda balindi thangoni ya 10 ibe na maubo makonete kisomo balindi atumbithia mama buku umeweta kana ni batonya kuketha
kwa kusiwa delay thini wa unyaye cha wa mabuku kana textbook cia kilasi cha grade 11 pamoja na grade 12 pala ndio utumbithia wa mabuku asu na unyaye cha wa mo ukuweta kwitha ta kana utumbithia weta kwitha ta waili ta uthela mwei wa katatu kana matuku atatu mwei o pala ndio unyaye cha wa mabuku asu utabikia na uthela kana unyaye cha waili ta uthela waili kwitha skulu cia nengwe textbook cia grade 11 matuku atatu ma mwei yo pala ndi utumbithia wa mabuku asu kwitha waili to thela matuku 10 mwei muvitu mwako pala ndi utumbithia uyabikia na uthela pala ndi atumbithia mabuku mewetakana ni kumana na delay ya unyaisha wa Ilovia kuma kwi serikali moviani usu wa kisoma ataka na ndi mayabikia unyaiki wa Ilovia cia utumbithia mabuku asu ni chakutumi kwina delay na ni batonyeka kukilanilia kuma grade 10 mpaka grade 11 amanyua makethwa na maomu kwithwa batengwa mabuku makosoma grade 11 nikatoa mawala methanguni isu ya 10 mabo maingi methanguni isu ya 10 akonete kisomo ni valaindi amanyiwa milioni kana mbewa mamilioni millions of children may at risk ya kukola skulu kumana na kwitha indi wala ni wa kuithia amanyua skulu ni utheyete kana wilakiete bilioni nyanya kana bena unyivwa bilioni nyanya nthini wa wala ni wa kunenga amanyua liuma skulune pala indi mobia kuyana na mwandiki principal secretary Julius Bitok department ni ya uithia wale usiana skulu no kuweta kana menda silingi bilioni 10 na ile katona mwanza ni kana kwikithia kana amanyua ni makwata maliuma skulu ni lewa kuyana skulu ni sionde pala inde kana department isu inengete bilioni inya katona mwanza sisio kabena unyivwa bilioni nyanya weta kana ni batonya kama nywa aingie makakola the school kumana nainde na feeding program isu kwitha ile kililio na kwitha batengwa Ilovia siku yana kana uithia wa amanyiwa unawende ya nthini wa school ala mekundo kana meisione ila nomo leikosi ya mbua nini ni mawala methangone ya 10 ya The Standard twikilania ithanguni ya The Daily Nation twikilania ithanguni ya The Daily Nation mabona manengete wito ithanguni na The Daily Nation na mabo makonete indi tubule tuletokona kwatikani kunyamira county indi headline ya sia court flat footed again kana kwitha indi mabisa ma polisi nisi omana serikali ya county isu itabikia na kuelezea ni ata miisu inathikiwe matesi nondo mabisa ma polisi maisiemo mathisi kana maina nengwa notice kana maina manyakana we yathikiwe vuo wathukanu na mia kana betetikilitwe pala indi serikali naweta kana ni 14 ila thiisi kana yathikiwe vuo sibitali kana county hospital wa county ya Nyamira iweta kana yo thiisi 13 serikali iweta 14 indi tena wakubukua 33 ni nethiwe tubulini tu ni mubala manengete wetu ithanguni su ya The Daily Nation tulika mauboni ithanguni ya katatu ni mubwasu manengete wetu maiweta kana indi maubisa government agencies zipo NPS kana National Police Service National Government Coordination na NIS mubia wa NIS kwitha matatona kuelesia ni ata miisu na bitukie na kukuwa ningale cia serikali kutoa wa makaburini asu matesi kana matatavitwe kana beme iendete uthikwa makaburini asu bala betha compulsory kwitha either compulsory registration of death kana mundu amine notiwa ni thayo either lazima kuandikithwa nthini ya ndola amine otiwa ni thayo either compulsory kunengwa permit ya burial na either compulsory kunengwa certificate yonanite mundu uzu anatiwe ni thayo ataani course either ni accident either naye muo na ni wowiva unatumia kana unatoa hii kiku chake either lazima kunengwa certificate of cause of death na inda yandikithwa nthini wa andu ala mamindotiwa ni thayo na kubikia kunengwa permit kana burial permit sindu isu siwera kana indi sine kwithwa si considered thini wa ikwisu kana thini wa isu maminitwa thiko kuya makaburini cemetery
Kericho ni kaunti ni ya Nyamira. Balaindi ki kana kiko kikumilia kati wa manya la mevo ndini wa obisi wa wandikithia wa deads pamwe na births balaindi kweto kana asiana nini kana tubuno ni tumwa tunethiwe kati watu ana 25 beto buno tumwa tunai pau meni so 25 ya asiana bala 6 body parts nisio sinethiwe kana part thanthatu siame sinethiwe sikito makunia ni asu manabikite kuthikwa mekwiki wandu asu na kuthikwa balaindi etina wako bukuwa postmortem ni kwithiwa ithie kwa balaindi mvela ikuusika na postmortem ni kwetakana ni makwenda kwamba kwika kunikili kana mochari kana bena space ya kuyana ya kuyami esu na kana miyole ya ilite vivo ya kwika postmortem na bona kwika ma DNA pamwe na ndo mamusi ala maisi endomo kunengwa yanya kuthi kusisia kana nimba tonyika kwitha amwe mo mebo ni mabala methangoni akatatu ya The Daily Nation. Ithanguni ya katano ya The Daily Nation ni maboma koneti ya usindi kwa Tuju etina wakote kuvyo ya ithakaindi mobisa madisi ya kwenda au mele kana kwenda kwika ukunikiliwa nyumba yake kana kwika search kana mobisa madisi ya ni mabatiwe search warrant ya kusearch nyumba ya Tuju tunawakwitha indi meweta kana nenenga nete false information wala indi magistrate kana court unawete kana livoti ila inanenga neto ya kuweta kana ni wati we na no abducted Tuju tiwona ise ni abducted kana ni mundu ongi unanenga ni livoti kwa niaba yake na indi ikosa tia Tuju na kana ndasuma na iwori edu kuweta kana mundu woma yomona ndi ekwatiwa kubika kotini kusungia makulu ala kana kusungia makulu ukonya indi kindu kila ukononya na chocha wangangania wala ndo naliketu na bail ya shilingi ngili mana eli na mabala methanguni ya katano ya The Daily Nation. Ithanguni ya thanthatu ya The Daily Nation mawoma koneti mubia wakisoma kana alimu kwithwa maila simeka kwewa mbesa selesele kabina nikala madwi kama sivitali ni kwithwa wala ni washao lama na thamiwe miaseka na uyo dhuko makana uyo matevya makile madwi ka sivitali ni su maiwa kana system C ndi kana system C down maila simeka kana maila simithwa kweva mbesa selesele ni kana kukwata uwiti miaseka na kuma mathami so wala nyonyo su washabe amwe kati wa maudhuko mimatevya tomekwata kuma kulakwe serikali na kana indi serikali ile ketilo via sio ni siashani kana kukwata uwiti pelino kana alimu alama kupet na nat manadha miesha wala nyoni mwambioni mwaka kuma wala nyoni na manato abo wa minet maiweta kana kethwa sha yuthi ni kia mathinasu ni matungwe wala nyoni wa minet na tina wa usukana pandu ba usua sha wa serikali miasaka netina wa kiyocho kuma kulaka na kutwa kiyocho na kutwa isya kikalo na minister wa wita Den Duale wamana maofisa ma TSC na lama sha paingwa kindu cha esa kuthiniki wako bika uji mailasimika kweva mbesa mabika masivitali ni kindu kila mekwasya mo maietikilana nacho ni wala methanguni ya thanthatu ya The Daily Nation. Ithanguni ya mwanza ya The Daily Nation ni mavoma koneti indi Minister Opiyo Wandayi ula ni Minister wa unyeja wa mwaki na mauta ukutola moti oil marketing farms kwitha ikuatite kana isiite mauta nthini wa makumbi mama iweta kana ula kukwate kana asiite mauta asu logumwa baini wa milioni umwe weta kana indi ene kambuni ino sia unyaita wa mauta sisi te mauta no kwetela matuke 15 ma mwai tuendete mpaka mwai wa katano kulecha mauta asu ni kwithiwa mathoa ma mauta mekwatiwa kwambata mwai unusu wa kana miaseni metelete maleche mauta malekele mauta matuko asuka na moyo subwa kana ni kwithiwa methwa mayenda make profit nene weta kana ine malole cha mauta sukwa oju nimeposwa matambela mailete kemia na nimeokuna baini wa shilingi milioni umwe kwa kuendea kukwatelela mauta asu mabwala methanguni swingi ya mwanza ni mabo makonete Kisumu anti-government protest victims awarded that 8 million compensation kana ala maumie na kukwia maandamanoni ma serikali ala maliana na finance bill 2023 kuya Kisumu
ni maipikie kuiva kana serikali ni bie milioni 38 weta kana indi victims 28 alama omiwe ni mobisa ma polisi na kuwata na kwa wani mabikie na kuwa kana serikali ni lekile milioni 38.6 ni kana kucompensate misiala ya isi enda mwa mwana alama kwa tiema omisie manene balainde koti obikie konenga na kuma silingi ingili manada to nya silingi milioni inya katono nyanya kuyanana na kiwango cha omisie kana ketha umete muno nime kunenga kuma 300,000 to 4.8 million balainde koti okuweta kana nuna kwatie polisi na mavitio makutumia vinya mwingi na kuumisa enende ndani ya protest kana koti nubya yeveka claims sia mabisa ma polisi kana kuwatha kana ketumikila cha sukumia mo kuwatha amwe kana kumomisia kana amwe kuwa netina kwitha my violent ndani ya protest maiweta kana indi victims kana alama bikie na kumiwa mabisa ma polisi ni matumeye vinya mwingi mabikie na kuiba indi mubya wa epoa kana aipoa wetu lwa mote kwitha indi unatoa isi kwanithi kana one kusisie muno kwikithia kana ndwani makwata kana ona thukumie na kikono kwikithia kana ndo alama omie na alama atiwe ni thayo ni makwata ake kana thukumie kavolani kana kucompensate alama omie ebindani yesu ya protest ya 2023 kuliana na motalatala wake na ndo kana finance bill 2023 mauvo maya dhangu na kenda ni mauvo make utandithia mauvo medhangu ni ya 10 ni mauvo makoneti ndi sibitali wa Nairobi Hospital Board kana board ya sibitali wa Nairobi Hospital kusikata serikali nondo kulikilila udhukumi wayo mwese kanaki chambe yetina wa matuko thandatu mamwe yo itina wa President William Ruto kuweta kana enda okulunga udhukumi wa sibitali usina kupetanga maconmen alama endeni wa sibitali usima weta kana uneni wake wa target yite ando ana kindu kilame weta takili ile teknawali kile yite udhukumi wa sibitali usu na kuweta kana mabikita na kuwarasi wa na kutolonga udhukumi wa sibitali usu ni mesika hata serikali na weta kana mali kile ile udhukumi wa sibitali usu illegally kana utena meo kana uvadhukanu na meo na hindi ni masikati te serikali balaindi mekwenda kana petition idhaki itwe itina wa Dr. Onyambu na Samson Mbuthia kwitha na Professor John Mwero kwitha makwati we arrested na kusikati wa Milimani Court nondo ni moma targeted itina kwitha indi president aisi kana endo mina na conmen alame sibitalini usu ni mawala medhangu ni ya 10 ya The Daily Nation idhangu ya 10 na mweni mawo indi makoneti ya utandithia idhangu ni ya 10 na ile mawo makoneti ya protest drive rise in police killings kana indi ni kuyanana na ukuni kilime ya kana indi miasa kana police brutality kana mobisa ma polisi kutumia vinya mwingi na kunyamasia na kuumisia enende siko ino siambata kabindane ka maandamano balame weta kana indi 2023 na 2024 police killings kana mobisa ma polisi kuwa enende siko isu ne siambatie kwa banene balende siambatie na siende yangi na mwaka wa 2025 siko sia mobisa ma polisi kuwa enende kwitha siambata ibindane ya protest more cases of police killing says kana indi siambatie mwai wa thanthatu na wa Mwanza 2025 balaindi 68 deaths kana ando miongo thanthatu na nyanya malivote kwitha mao wa iwevi ndani yesu ya maandamano balaindi mwaka wa 2024 baba kusiwe ikumbingi 159 extrajudicial killings kana ando alama mawaiwe nange kukwatwa na kuabductiwa na kutoa kundu kutesikie na kwa kwanzia itesikie 159 cases nisho sia kusiwe 2024 balaindi 2025 panaidiwe na drop ya 17% balasi iko 131 sia extrajudicial killing na kuabductiwa na kwa kwanza itekwe leka nisho sia kusiwe kana and 131 moma ye na mawawa ni mabisa mabolisi 2025 base yani wana 2024 balaindi 159 moma ye
na kuwa wani maobisa ma polisi balaindi katikati wa ukuu kana age ila iyo tuikana kana indi imi yumeagwa na kuwa wani maobisa na ma polisi ni katikati wa miaka 19 na miaka 35 ila mono meweta kwitha me amoika ma Gen Z kaundi ya Ilovi weta kwitha indi niyo ya rekodi yesiko bingi sia kuumiswa kwa ando alama andamanite pamwe na ikumbingi paende ya rekodi ye 32 cases siando kutiwa netayo kaundi ya Ilovi niyo itongoete kana niyo atongoete kumana na police brutality mwakola methanguni ya 12 ya The Daily Nation. Ithanguni ya 15 na 14 movo maki utandithia ithanguni ya 16 indi ni movo makoneti andu kulalamika kana ine kulalamika yulua muvango wa Inua Jamii ilonengana ngidili kila mwai ni kwitha wa launch iwe kana wambisho mwaka wa 2013 kana 2013 wa Inua Jamii yambia na kuma yambia Ilovi isu siyaongeleka kana mayaongeleka nende ala ma benefit ala ni ando aku mayaisa kuongela Ilovi isu sitha sio ngili ili wala ngima weta kana methi tomate ukwata Ilovi no kwa myeju umwe weta kana atomia Ilovi kutumia ta fair kuthiku ili tedia mbio siake ila wabikie na wa aiweta kana ona nini sibikiana kuyanesia mabata make ndino wa muvango su wa Inua Jamii weta kana Inua Jamii ya ikukilia mwene ndie weta kana ngilili sitonya pando kana sitonya kumotethesya kuyanesia mabata make na muvala methanguni ya 16 ya The Daily Nation ithanguni ya 17 ni mauvo makonete utandithia na ndi bautu ipika muthia wa kunikilwa mathango maitu ma umuthi ikitheniwe kwatia mathango asu me ele ya The Standard na ya The Daily Nation ikithekaniwe somia kwa uliku mauvo makonete indi ikuka na mia ndo asu minute na uvuku wa kuyanyambira county uisome undu sikona niti na ikuila siya kwatikania kuwesha Kahola na kwa Binzaro na ila siya kwale palaindi ateti kana atete ima akisia enende meweta niki kwithi tuna mukulu lia wandu ingi kutiwa ni thayo na kuthikwa kwanzia ite kuelekana kuthikwa andu mwoma tesi kana kuthikwa mebia imwe ya serikali la ile tokonwa itesi ikithia kana niwe kwatia mathango asu meele bondu watu bikamuthia wa kunikili witwa mathango umuthi Pande basandu kethwa atwisio kethia na mwenu itwa omonde tusise niki ukunikili wanzebe undu okwasiana niki pattern cia mbwa cithitwe si change na niki mbwa ithitwe yuwa muno icio ni mwena ingi yema kuwa nitwa beti wa mwania nituciokethetie vidani tevasa.